Dau Singleton yn chwilio am gariad. Ond beth, neu pwy, fydd ar y fwydlen tro ma. Mared Parry ydw I, a croeso I Tisio Fforc. Amser ni gwrdd a dau horny hopefuls ni. Ti'n barod? Pryd bynnag ti'n barod? O, fi'n barod. Nes ti gweud hwnna efo some determination? Fi'n barod. Fy enw yw Liam, rydw i'n 28 mlwydd oed, rydw i'n dod o Aberystwyth, ond rwy'n byw yn Caerdydd nawr, a rydw i'n gweithio I online bank. So, yn tair gair, bydde fy ffrindiau fi yn disgrifio fi fel doniol, outgoing, a yn obsessed efo shit TV. Fi yn catch achos fi yn wison neis, fi da really good smile. Mae da fi lot o cariad I roi. Rhywbeth mae lot o bobl ddim yn gwybod yw o'n I yn Oliver pan o'n I yn ysgol gynradd, a Artful Dodger fi oedd actually the famous Taron Egerton. A fi heb siarad efo fe ers. Deal breakers, rhywun sydd yn ddim yn cadw I fyny efo like gay culture, so like Drag Race, mae fe angen obviously hoffi Love of Huns, otherwise we ain't gonna get on. I'm fucking sick of playing games. Fucking shit. It's like having a job 24/7. Get me that fire exit door. I'm off. Fi yn actually yn mynd am personality, ond obviously mae looks yn rhywbeth. Rhywun sydd yn mynd I realise o taw fi'r catch. That's what I'm looking for. Well, just like reminded me of like X Factor, like Rachel o Cardiff, sy'n fel like, how would you rate yourself? A I fel 10. Ti'n gwybod? Dwi'n yw Corey, a dwi'n 24, dwi'n o Abertawe, a dwi'n painter a decorator. Dwi'n meddwl bydd y ffrindiau fi yn describe fi yn eithaf unhinged. Bit chaotic, ond kind of rywiol. Deal breakers, like rhywun sy'n like really strict mewn fel like gender roles. Mae hwnna'n like big turn off I fi. Fi gallu roi fe whole fist mewn y ceg fi. Dwi'n gallu neud y splits, eitha flexible. Dwi ddim yn really cael type. Bydde fi'n hapus gyda unrhyw un. Reit, so dar y closhes, mae gen ni dau single sausage sy'n methu aros I gwrdd â'i gilydd. Felly, gwn I weld pwy sydd dan nhw, ia? 3, 2, 1... Hello. Hiya. No? Reit, pwy sydd gen ni fan hyn? Be denw ti, lle ti'n dod o? Fy enw yw Liam, a dwi'n dod o Aberystwyth. A be am ti? Dwi'n Corey, a dwi'n o Abertawe. Amazing. Reit, be di first impressions chi? Nice head. Yeah, dwi'n like o. Pen nice. Da ni gyd yn licio nice head. Always. Da chi'n usual types o'ch gilydd ta na? Bydda, you know... Yeah, sure. Byddwn ni ddim yn gweud usual tape, ond fi'n eitha agor I like tapes-wise. Ydy'r ddau na chi allan yma'n chwilio am gariad? Fydda be da chi'n actually yma I heddiw? Ie, bach o hwyl. Yeah? Hwyl a spree, like hwyl. Hwyl a spree? Yeah, hwyl a spree. Ddim in like gay language hwyl, just like hwyl. Hwyl ysbryd mas draw. Wyt ti'n byw yn Abertawe nawr? Dwi'n, yeah. Okay. Be ti'n neud yn Abertawe? Dwi'n painter a decorator. Nice, okay. Alright. Dirty. So fi byw yn Caerdydd, dod o Aberystwyth, a fi yn gweithio I online bank fel manager. Nice. Wow. Cha-ching. Digon o chit-chat, amser I ni actually get into it efo'r games. Mae na spice ar y bwr yma I gyd, a da ni am jicio os gyda chi ddigon o spice yn bywydau chi. Nai am hwn fan hyn. Okay, let's go. Oh my gosh. Yeah. Oh, fair play. Stunning. Absolutely gorgeous. Na, byddwn ni cael hwnna eto. Oh, ti'n okay? We're hanging on. Nes I ddeud y cwestiwn, ddim cyfarth y cwestiwn. Pa mor saucy wyt ti o 1 I 10? Wyth a hanner. Depends, like, pwy gyda. Oh my god, I hiccups. Hyn yn pretty saucy to be fair, hyn yn 10. Be sy'n reid y sgôr uchel na I ti, then? Nes I tail fy ex fi lan gyda bike chain. Dim bydd a long chain.
yr clamps fydda D-ring na. Yeah, D-log. Taxi. Ti fewn i cael y tair fyny efo bike locks, ti? So ti'n licio hynny wedi cael ei wneud yn cwri ti? Byddwn ni'n gweud bod fi'n hoffi be bynnag nhw'n hoffi. O, ma'n bach yn thick. Ti'n meindio yn thick? Thick with 2 C's. Sexy. Wyt ti'n chwilio am fwy sweet neu spicy? Na'i probably gweud spicy. Fi'n credu fi wedi cael y sweet. Yeah. A fi moyn y spicy. So ti ar ôl bad boy wan, essentially? Na, fi ddim yn Jessie Nelson, fi ddim ar all bad boys. I like a bitter in the sweet. I like them tatterson and gold teeth. Ti'n dan ar gold na? Sorry. Oh, damn. Reit, so sut mae'r date yn mynd so far, ogia? Yeah, good. Yeah. Ddoniol, personality, a'n edrych mlaen i weld mwy o ti. Yeah. Fi mor intrigued am, like, faint o'r dal y ti. You're insane at the moment. Dwi ddim yn, like, eistedd lawr, dwi'n stand up. Gwni weld beth da ni'n ffeindio allan amdano gilydd yn y gêm nesa. Elephant shake, pussyfoot a Duracell. Na, dim fetishes dy heina, guys, ond enwa cocktails gwahanol. Reit, da ni'n mynd am hwn. Neu sgwti fe rownd i ti. Yeah. Barod? A go. Pa fath o drink ti fel di hwnna? Fuck, fi ddim yn gwybod. Mae'n teistio fel soft drink. Bach o lemonade, Pornstar martini. Ti di gael hwnna yn gywir, so... Felly, lush. mae'r cwestiwn yn cael ei droi arna ti, essentially. Okay. Enw'r cocktail, by the way, oedd mojito. Mae gadael nawr. Beth ti'n neud i gada hyn yn y mojo? Fi'n gwrando ar cerddoriaeth. Fi'n gwrando ar quite a mix o cerddoriaeth. Ond fi yn massive fan o Little Mix. Nhw'n, like, massive guilty pleasure music fi. Find o gwrdd nhw'n. Dim byd guilty amdano fe. Byddai fi'n ddim yn, like, agor gyda Little Mix. Dwi'n hoffi, like, 90s hip-hop, like, merched. Okay. Like, Salt and Pepper, Yeah. Lauryn Hill, pethau fel hwnna. Yes, love Lauryn Hill. Yeah, nice. Okay. Just, like, merched. Yeah. Just merched, pop girlies. Yeah. Pop girlies. Pop queens. Yeah, exactly. Mae fyddech chi'n rhannu Spotify playlist chi ar ôl hyn, for sure, We love if the not queens. something At else. least. Right, give it a guess. Beth ti feddwl hwnna? Man am strawberry daiquiri. Yeah? Dwi'n credu. Enw'r cocktail yma di Pink to make the boys wink. Be ydi chat-up line gora ti? What winks and fucks like a tiger? I don't know, you tell me what winks and fucks like a tiger. Oh my god! You referring to yourself as a Tiger King? What? Oh my god, Joe Exotic! Is that what the joke is? No! Oh, I thought... Cut. Fi'n gwybod beth yw e, ond fi just ddim yn gallu... Passion... Ife Pornstar martini yw hwn? Ife really? Yeah! Fi'n clapo dan hwn. Cheeky. Beth bysa enw Pornstar ti? Tiger King. Joe Exotic. Reit, da chi'n barod amdano y gêm nesa? Yes. Yeah? Okay, let's go then. Let's do this. First impressions of our pickles. Dwi'n pickle girl. Pickle girl. Pickle girls are bad as fuck. Oh, Call me Dr Pickle. oh, okay, mae'r ddau chi'n licio pickles. This is a good start. Da chi'n gwybod be, actually, fun fact am pickles iawn. Queen Cleopatra, oedd hi'n credu bod pickles yn eich chi yn gorgeous, gorgeous girls. Dim ond gorgeous, gorgeous girlie sy'n rhoi pickles yn a jar, blindfolded. Lick of the lips. Like, I'm ready. Be right back. 3, 2, 1, go. Oh, God. Bratha nhw! Ti'n gael bratha nhw? Oh my god. Ooh, 3, 2, 1, go. Nas ti wneud yn okay, actually. Faint gathon ni fewn na, reit.
Reit, gathon ni 4 pickle i fewn yn y diwedd. Not too bad. Not bad. Not bad, not the best. Okay, wel, ti wedi gweld o wan, ti'n cael bach o that upper hand fan hyn. Ti wedi kind of gweld i tactics o. Yeah. So... Sut mae'n handlo pickle. Wan, mae'n Suck, amser suck, i suck. ti. 1, 2, 3, go. Oh, mae'n rhaid y bwr! Grab! Right, slow it lawr. A 3, 2, 1, go! Stop! Gyd yn nhw? Yay! Pickle champion. Oh, hwnna'n actually amazing. Diolch. Pickle Queen go iawn. Ah, It's like Cleopatra. Cleopatra! Pickle Queen, Joe Exotic, Cleopatra. Oh my Christ. Oh my Christ, Mick. Oh my God. You're taking the mick. I am claustrophobic, Darren. Da ni newid i gymaint o pop culture references I fewn I fan hyn. Dwi'n imagine mae'r ddau o'ch chi'n big fans felly. Yeah, massive pop culture. Yeah. So, congratulations, Corey. Pickle Queen. Ti, obviously, di cael bob single pickle fewn y jar, which is really impressive. Amser I Liam o'r fan y shots. Yay! Yay! Aros! Woohoo! Chug. Go on, get it down you. Ti'n edrych fel Cleopatra, gorgeous. O, cael y bits yn y diwedd. A cheek. A nerf. Nawr, mae'r des ti dod i'r diwedd, a mae'n amser i'r ddau yn chi benderfynu os da chi am actually fforcio off efo'ch gilydd. Mae'n amser I chi fynd yn ôl dan y closh. Ta-ra! Ta-ra! Bye. Nath y date mynd yn really well. Do, nes I cael hwyl. Oedd e'n really nice. O'n i yn impressed efo'r impressions e. Gobeithio oedd e'n impressed efo'r impressions fi fyd. Ond ie, o'n i'n impressed. O'n i'n hoffi bod e like, down efo'r pop culture exactly the same o fi. So yeah, definitely lot I siarad amdano. Fi'n credu nes I penderfyniad like, ar y dechrau, ond fi'n credu nath y penderfyniad na newydd ar diwedd y date. Penderfyniad, dyw e ddim yn hawdd, fi'n mynd I bod yn honest. Dim ond achos oedd dyw e ddim yn usual type fi ar papur. Ond, yeah, mae da fi lot I meddwl amdano. Oedd Liam yn pert a oedd e'n neis iawn. Mae'n like, simo fel rhywun sy'n gwybod like, beth nhw moyn, which is really nice. Fi'n teimlo fel like, ni'n cael like, yr un like, sense of humour a rhai o'r like, same taste fi'n cerddoriaeth, which is cool. Abilities distinguishing cocktails oedd e ddim yn gwych, a mae'n others yn quite important I fi. So, mae fe'n I bod yn like, quite hawdd I penderfynu beth fi moyn I wneud. Wel, mae'r amser wedi dod I ni ffindio allan os di'r hogia wedi fforcio off efo'i gilydd neu beidio. Barod? 3, 2, 1... Yay! O, dwi mor hapus! Dwi fatha Cupid! Good. Dach chi'n hapus? Yeah, nice to gweld ti. Yeah, nice to long time no see. Be dach chi'n excited I weld? Taldra, Yeah. Stale, Yeah. swag. Swagger jagger. Swagger Jagger! Dwi'n excited os o ddau chi wan. OK, reit, amser I ni gael y full body reveal, dwi'n meddwl. Let's go. Chi'n barod, boys? Trowch rownd. Yes! Adorable. Oh my God, fi'n hapus. Yeah. Yeah, fi'n really hoffi jacket ti. Diolch. Yeah, fi'n hoffi'r whole outfit, actually. Yeah, ti'n, yeah, cael drip. Yeah. Hoffi'r vibe. Da, dwi'n mor excited. Dwi wedi gwneud job amazing. Amser I fi gael cocktail. Fi'n hapus, ti'n hapus? Yeah. Yeah, Yeah. ges I hwyl. Mae Gwyneth fi'n actually wneud doler o chwerthin. So, mae hwnna'n always good sign. Like, Yeah. Oedd fi am bricking it. Oedd ti fyny. o'n i'n nervous. Fi bach yn nervous nawr, ond fi'n credu like good nerves, Yeah. like nawr. But we're just yn surreal I bod actually like next I gilydd Yeah. nawr instead of nawr. Ond yeah, fi'n hapus. Edrych mlaen I weld ffordd mae fe'n mynd I mynd. Like, Yeah. no expectations, ond just hang o mas a gweld os mae'r like relationship yn blossom. Chill vibes only. Amen.